بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هو رحمتائكو كم آدت دوهجر مغرب نماذ فهم මිමිස්කිතුග සිල්සිලා ගොතග කුරිය ගෙන්දා තෆ්සීර් කුලාහුග අල්ගොනමෙන් එම්ම ෆහොන්ඩේ වාහංග දක්කමුන් ආස්ෆා වානි සූරතුල් ෆජර් මි සූරතුගේ තෆ්සීරා ගුලේ ගොතුම් අද මිරේ ඉන්ෂා අල්ලාහ් අල්ගොනමෙන් ෆෂානි ඒ සූරතුගේ නුවවන ආයතුම් ෆෂගෙන් ඒ ආයතුග අල්ලාහ් වහී කුරබනි වතමූදල්ලදීන ජාබුස් සඛර බිල්වාද් Thamud bagaga mi hunga wahaka mi ayatuga mi bayan korabani Thamudaki eba mi hunga gata Salih alayhi salam rasul kamagen fonubunu qawmuge mi hun eba mi hunna behegotun suratul hijr ge addiha wana ayatuga Allah wahi korabani walaqad kadhaba ashabul hijr al mursalin hamakashwarun hijruge ahlwerin ad hijruge ahluwerinne egota wahi kuraba fa ewani thamud bagaga mi honnan ishara kuraba ebami hunga gatan hijruge ahluwerin nuwata thamud bagaga mi hun ebami hunga gata fonubunu rasulunge wahaka ebami hun dogu kuriye ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuka wadagen nabi magumatiga mira ebahi Thamud bagaga mihunga kaarin lafa ekalegfan huras kurevi iruga isdas sabagen hunnawa warang awas awaha daturu kurabafa wadagen nabi adi yafahuga sahabinna mukhatab kuraba hadis kurabi لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين Adab daifa miwa mi bag mi hunga gata tiba mi hum wanna kaba baninama baneki mirashu ke tere tiba mi hum wanna kaba baninama ro haluga romun nuni erasha nuwadashe fa illam takunu bakin tiba mi hunna nurave kama baninama fala tadkhulu alayhim erasha nuwannashe la yusibukum ma asabahum ebami hunna e kurimati vi kantata tiabami hunna kurimatviya nudin mattaka ad bitanuga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam migotan hadis korba fumuge hikmatekamuga ilmari vidalwani muslimunga teren komme miha kiwas insanunga teren komme miha kiwas kuk kurave mihe ehbima emiha ka kurave kushagge sababun mi qawmuga mihunna mi asfawa fada kofayan azabin ebami emiha kabes atwadana kamattaka ehemben kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam egotan hadis kuraba fani kaba alin hikmat ekamuga ilmari midalwani hagigatuga mitanuga mi ishara kurabani munafiqun nakama munafiqun nan ebami hunge munafiqu kamuga sawbun Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge macha kofayan azab fonu wafanati ekama biruwati washe mi Thamud bagaga mi hunna kantata dimawe fawa gotun tiaba mi hun ibran hasil kurashe ad munafiqunga wahaka sida ishara kurabu menneti tiaba mi hunne muli emmennan aamwa egotan hadis kurabba bani eba mi hun fadiha nukurabu maltaka ehennamas ebi hunnan amillan ibenge timammenna komme veskahala kantattake nurangalu ko kuravekan ehembima ekantattan ei rangal kuranjehe kamekkan ebami hunna amillan ege komme kas Thamud bagaga mi hunna ki ebami hunna waragina barutan Allah subhanahu wa ta'ala devva fawa bay e baruta huge terega
ಫರ್ಬದತ ಕಂಡಾಗೆನ್ ಗೆಹದುಮ ಅದಿ ಹಮ ಬಿಂತಹುಗ ಗೆಹದುಂ ಫದ ಕಂತತ್ತ ei ebami hunna man Allahu devwa fawa bare ehen kama vinamas e huriha barutake man Allahu emi hunna devwa fawi kama ga vinamas e ilahu ge kofaya azab ebami hunna hamen as baddal kuri hinduga ebami hun halak wegen dia ebami hunna bunawunu surat hud ge faswana ayatu Allahu wahyi korabani man Allahu ebami hunna engeviye tamatta'u fi darikum thalathata ayyam tiyabami hunge gedoruga tindu aswanden ufakon uleshe den ebami hun halaku kurabbi tindu aswanden emi hun aram kurma emi hunge getahuga aram kurma fahuga maja kurma fahu ega fahun man Allah ebami hun halaku kurabbi ad halaku kurabbi gotuga bahaka suratul a'raf ge haddiha abana ayatuga bayan kurabam wahyi kurabani فأخذتهم الرجفة بيروي بينهلون غدن اباميهن نهامين اي فاصبحوا في دارهم جاثمين دن اميهن گيتاكوغا كاكوبا چتيريوفا مروفا وا بايگي گوتوغا اباميهن تيبه سورة المؤمنون کے سالس ابنا آیت کو وحی قربانی فأخذتهم الصيحة نکم بار گدا عرفق گدن اباميهن نهامين اي فأخذتهم الصيحة بالحق ad haqu gotuga ebami hunna hamia baru arufak ganang ay faj'alnahum hutha'a den maruwafa kuniwegen oyada bagada duwahega oyada echitake gotuga man Allah ebami hunga hashtalleviye fabu'dan lil qawmi adh-dhalimin aniyaveri vi mihunnan halaku dadi gatugawe ad ehen kamun mikantattakun hagigatuga mi wahakatan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba famiwani algonmen ekantattakun ibran hasil kurmattaka kitamme gadafada bayakum gabinames kitamme barwari kamen Allah ebayaka devwa favi bayakum gabinames Allah ge ayattakan uradi eilahu ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun ekkiba vegatima ebami hunga maccan halaku as baddal qur'anakan amilya visna fikur kurma ad kuriga ummattahu gamihun halah kurabuma man Allah ebamihun gamacca amwa fada kofayan azab fonu bikamuga vinames Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamihun gamacca efada kofayan azab nufanuban sabaki kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani efada kantattakun ekalegfaanu ga ummatu gamihun salame koddavun edi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu ga du'a kurabaf ehennamas mi ummatu gamihun halak wagendani ebamihun amilla ebamihun gemeduga fitna fasad verikan ufedi ebamihun ebbayaku anebbayaka talafula ebbayaku anebbayaka deterega hasad verive ebbayaku anebbayaka nikametikan hodaden ulunima hodan masake kurima ege sababun ebamihun halak wagendani ebbes halega kuriga ummatuga mihun na kofa fonu wifadan matin kofaen as halak wagendani kiyenu ehennamas mi ummatuga mihun amilyan ebamihun ebbayaku anebbayaka hanguramako talafula hedumuge sababun ebamihun halak wagendani ehen kamun efada kantattakun salama buma hasada verikamun salama buma fitna fasada verikamun salama buma adi fitna fasada ufadda mihuga kiban salama buma eba mihuga kiban rakkatarikon hoduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam warabbodan baru alwa ekaman amru kurabba be at samud baga ga mihuga bahaka bayan kurabuma fahuga demmi bayan kurabani fir'aun ga bahaka wa fir'auna dhil autad ad fir'auna ki emihe ge gata man Allah Musa alayhi salam fonu miha ena ki ei misru ge rajitun alwati ko nikamet ko gen ulunu mihe misru ge rajitun ge firihen dari mara adi anghen darin du kolli ad ena firihen dari merisawbaki ena ge verikan gelligen hingadana kamattaka firihen kujjaku as enaage verikan atulagam faana kamattaka e zamanuge firihen kudin mara huskuram gendiya ad ena kanta kuri goy bayan kurabamun
suratul qasas ge hatarwana ayatuga Allah wahyi kurabani inna fir'auna ala fil ard hamakashwarum fir'aunu wi bimmatiga bodawe gadafadawe gammiha kashe waja'ala ahlaha shi'an enage rashuge ahluwerin baabaya bahaulune ebbayaku enage gammihunge gotuga anabbayaku enage dushminunge gotuga hadaulune yastad'ifu ta'ifatan minhum egeteren ena ebayaku deke ruli aramihun emihunna deterega waran nikameti gotakan ena kanta kuramun ai yudhabbihu abna'ahum ebamihunge firihen darin dhabaha kuriye wa yastahyi nisa'ahum adi angen darin numara dukolliye innahu kana minal mufsidin hamakashwarum fir'aun wi bimatiga fasada kura mihe kamuge ad suratul qasas ge haten ashen adi nuwana ayatuga man Allah Musa alayhi salam fir'aun ge kiban salam kura bigoy bayan kurabamu wahi kurabani wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih timang Allah Musa alayhi salam ge mamma fulang wahi ibevime Musa alayhi salam kirfadu arwash fa idha khifti alayhi fir'aun ge bihun as ekadege fan aturagam fan kamuge biru hiwejje kama baninama fa alqihi fil yam fottakallafa dukollawashe fottakallafa kanda dukollawashe wala takhafi wala tahzani kamana ekama birfulu nuganna wacce wala tahzani adi kambado wada nuganna washe inna radduhu ilayk hama kashawarun timang Allah e darikalun abura kamanaya genes devvaname waja'iluhu minal mursalin adi e darikalun ei rasul bekalege gotuga timang Allah haddawaname faltaqatahu alu fir'aun ad den ekkara foshi mi howani kombeto alu fir'aunuge ailage mihun fir'aunuge ehiterin ekkala foshi mi howani liyakuna lahum aduwan wa hazana ad ei ebamihun nan huri adawaterige gotuga ebamihun nan huri kamborumege gotuga inna fir'auna wa haman hamakashurum fir'auna hamanaki wa junudahuma adi edemihunge lashkaruge mihunaki kanu khati'in emihunna nubaku kurawunaka manaki emihun hiyen nukure mi Musa alayhi salam kamaka emihun hiyen nukure emihunge verikan wattalana nuwata emihunge verikan emihegge faratun vettigen dana miha kame miha kuda kujja kujja boduwegen kujjaga addasun kame timammenge verikama baru verikan vettige dani ekamen eraku emihunnaka nuen inge komme kas kuda kujjaku howagen genes fir'aunuge ganduwara genawunu hinduga ei firihen kujjakan ingunima fir'aun beenum bi awahan kujja marala ehennamas edemeduga hurahaka bi fir'aunuge amikamalu wa qalat imra'atu fir'aun fir'aunuge amikamalun bunye qurratu aynin li walak timannaya tibaya demihunge loluge finikan kamuga ekujja wegen hingadana la taqtuluh ehemima ekujja no marashe asa an yanfa'ana faharga aharman nang ekujjaga faratum manfa'a beskofane aw nattakhidahu waladan nuniya aharmen dariyage gotuga baragen ekujja ginguleniye wa hum la yash'urun ebami hunna ebbes gotakan ihsasen nukurave mi wang ulani kihne kame ad Allah subhanahu wa ta'ala ge matiwari hikmatun ilahu irada kuravi fir'aunu ge ganduwaru ge terega Musa alayhi salam bodu fuluwa den eme fahun fir'aunu ge ambikamelun e darifula kiru dene miha ko hodumattaka misruge kuriha kiruma anghenun genes emihunna bodati ujura dene kama bune emihun genes e darifula kiru den ulegen eggotaka bes ebbes mihega faratun ekujja nuwata Musa alayhi salam kiru foden nuhippevi emme fahun Musa alayhi salam ge mamma fula e darifulu fir'aunuge ganduwaruga oikkan engi wadaganegen etara badagen ekamana
Musa alayhi salam kirufadu eruma kiga e darifulu kirufadu hippevi den Firaun ge abikamalun Musa alayhi salam ge mammaya mi da'wat devani ehem bima mi ganduwaru ge terega ule mikujja bala bodu koddeshe komyakas egotun man Allah irada kuravi Firaun ge ganduwaru ge terega enage velikan wattalu man Allah medwari kurava fawa Musa alayhi salam tarbiyatuwe bodu fulu wa ad Firaun ki e zamanuga misruge rasgafan enage qawmuge mihunge terega ena bodawegenfa ena bunamun gendiyei ebamihun alukan kuranjehe ilahaki ei Firaun kama adi ena num faratakan alukan koggen nuwarkama Firaun ai enage qawmuge mihunge gatuga bunamu emahakatakan ishara kurava suratul qasas ge 33 wana ayatuga nuwata 30 avwana ayatuga Allah wahyi kuravani wa qala Firaun bunye ya ayyuhal mala e mistakunne ma alimtu lakum min ilahin ghairi timanna nun ehen ilaha kutiyabami hunna waakame timanna yakannege maneki timanna nun ehem farataka tiyabami hun alukan koggen nuwane Firaun ge wahaka bayan kurabamun suratu syuara ge 27 wana ayatuga Allah wahyi kurabani wa qal Firaun bunye inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun tiyabami hunge gata rasul bekalege gotuga fonu wifawa rasulaiki ei moyeke ehem bima e moya bihaga wahaka tiyabami hun aruna hashe tiyabami hun alukan kuran jeheni adi tiyabami hun kiyaman terikan ada kuran jeheni timanna yashe migota Firaun bunikama bani suratul naziat ge 26 wana ayatuga Allah wahyi kurabani Firaun bunikama faqal Firaun bunye ana rabbukumul a'la tiyabami hun netumuge terem wujuda gennawa tiyabami hun na rizqu devwa mi huriha kama kura mihaki timanna ehem bima Firaun evani rububiyat nuwata emihun netumuge terem wujuda gena farataki ena kama adi uluhiyat maneki emihun alukan kuranjehe farataki wes ena kama amilla da'wa kofa adi mi gaiturun enage baruge dashuga misruge kantattan huruma misruge kortan enage belumuge dashuga huruma mikantattaka hure enage qawmuge mihunge gatuga wara bodawegenfa kiburu weriwefa ena bunikama surat Zukhruf ge fansas eken adi fansas devana ayatuga Allah wahyi kurabani wanada Fir'aun fi qawmi Fir'aun enage qawmuge mihunna gwaliye qal Firaun bunye ya qawm e aharen qawmuge mihunne alaysa li mulku misra timannaya misruge verikan nuwe heye wa hadhihi al-anharu tajri min tahti mihra korta mihingamundani timannage dashunnun heye afala tubsirun tibami hunna nufenehe am ana khayrum min hadha alladhi huwa mahinun nuwata mihra nikamati insana wuren timanna ma hayokam bodennun heye wala yakadu yubin mi nikamati insana kiya nukiya ecche tibami hunnaka rangalaka safe besnuwe at ei Musa alayhi salam an ishare ko Firaun miburani mihra nikamati insana mina kiya nukiya ecche besnenge ehem bima timanna era wuren ma hayokam boduwegembe wa Firauna dhil autad egmane ki baru gadamiha autad ei al watad ege jam'u nuwata ginawattaru ad watadaki ei Allah subhanahu wa ta'ala bingadu harulebu mattaka jassawa fahunna abutaka kiyaname ad egotun Allahu bingadu harulebu mattaka abutake gigotuga jassawa fawa eccheki farubada ekaman ishara kuraba Allah wahyi kurabani wal jibala autada farubadatan ei autad nuwata abutake gigotuga timan Allahu levime ad Firaun ge lashkaru Allah subhanahu wa ta'ala sifa kuraba famwani abutake gigotuga sabaki e lashkaru ge mihunnaki Firaun ge verikan
hifahatta rakkatere koden masake kora mihun kama vative alladhina ebamihunaki taghaw fil bilad aniya beribumuga haddu fahanala gosfawa bayke Firaunge lashkaruge mihun Firauna adi enage lashkaruge mihunaki aniya beribumuga haddu fahanala gosfawa bayke taghaw ege maneki aniya beribumuga haddu fahanala diu Suratul Haqqah ge 11 wana ayatuga Allah wahyi kurabba inna lamma taghal ma fingadu haddu faala ala eri hinduga hamalnakum fil jariya timang Allah na koleggat yabamihum ufillevime fa aktharu fiha al fasad ad firaunuge lashkaruge mihunge wahaka Allah wahyi kurabani fa aktharu fiha al fasad ebamihum rattahuga fasad verikanta gina kuriye fasada gina fasadaga amalta kuriye ad ebamihum ekuri fasadaga kantata huga terega himenigembe hissi kantattaka ma'nawi kantatta namaves mi azab kofaya azab ebamihum maccan asfami wani huriha watterege fasadege sawum suratul a'raf ge nuwadiha hawana ayatuga Allah wahyi kuraba walau anna ahlal qura amanu erattahuga ahluwarin iman bikama binama wattaqaw adi Allah taqwa binama la fatahna alayhim barakatin minas sama ehen kama binama timang Allah ebamihunna udung barakatan hulu walad bimuhe minas samai wal ard uda bimuga timang Allah ebamihunna barakat lebimuhe walakin kadzabu ehennamas ebamihun dogu kuriye fa akhadnahum bima kanu yaksibun den ebamihun kongulunu kantatahuge sawbun timang Allah ebamihunge macca kofaya azab fonuwa ebamihun halahu kurabiye Suratul A'raf ge fansas hawana ayatuga wahyi kurabba fwe wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bin islah kurawuma fahuga tibamihun bimuga fasada nukurashe admi ayatuga fasada nukurashe o basfuluge muradakamuga ilmu rimidalwani faafa kurumuge sababun bingadu fasad begendiyum e bimmatiga faafa kurun ginavejjekama baninama ege manaki bingadu fasad begen edaniye admige kuriga ummatahuga mihun nubakon ulunumun Allah ebamihunga macca kofaya adab fonu binamas mi ummatuga mihunga maccan efada kofaya adab no fonu bana ehennamas kurimes denne fadan mi ummatuga mihun ebamihun ebbayako anebbayaka talafula hanguramako ebbayako anebbayaka de terega hasad berikam babagen ulam bejjekam waninama ebamihun amillian ekura kantattagi sawbun ebamihun halakuegen dani efahu Allah wahyi kurabani fasabba alayhim rabbuka sawta adab sabba egamaneki matin etchen ossalu ebamihunge maccan Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge kofaya azab matin ossawaleviye fasabba alayhim ebamihunge maccan ossawaleviye sawt fasabba alayhim rabbuka sawta azab kalegfan hadwa genguluba ilah ebamihunge maccan matin kofaya azab ossawaleviye sawt ei mihun gaga talan gengule asa nuwata dandiburi inna rabbaka labil mirsad hama kashwarun kalegfan hadwa genguluba ilah euren kura huriha kantattake ballawa wadige bakan kashware ehmima ebamihun kura kantattan Allah subhanahu wa ta'ala mola ballawa wadigembe emihun kitamme nuba kantattake kurikamuga vinames emihunnan ekamuge sawbun azaben nudabba Allahu duqallabba waniki ebbes halegga eilahan ekan banghana wadigem bati kiyenu ehennames Allahu ekamaka kanda aluwa fawa wagutu jehenden ebamihun duqallabba wani ad ehenkamun kurige ummatahuge mihunnan asfawa kantattakun ibran hasil kuruman Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatahuga amur kurabba wani adi binum ves kirit qur'anuge warak gina suratahu warak gina ayatahuga kuriga ummatahuge mihun emihun halak wegen diagotun ibran hasil kuruma amur kurabba fabe egotun surat Muhammad ge dihwana ayatuga Allah wahyi kurabani afalam yasiru fil ard ebamihum bimmati ge hinga nulani he fayanzuru hinga ule emihum bala balashe
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إبامي هنگا كوريغ أمته هنگا ميهن ديمون آغوين نكم بلا بلاش دمر الله عليهم من الله إبامي هن هلاك كربيه وللكافرين أمثالها كافروا ميهن هري إفد عقوباتك سورة هود کے أدي هنوانا آياتك شعيب عليه السلام بدالو بكمان أسفاوه ويا قوم أهرنگ قوم ميهن لا يجرمنكم شقاقي تمنى يا تيبامي هنا دمدو غبي أننا دبسون أي أن يصيبكم تيبامي هنا مچا كوفاين عذاب أو من سببكم غدا هداش مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح نوح غفانو قوم غميهن آفدا هود غفانو قوم غميهن غاتن آفدا صالح غفانو غميهن غاتن آفدا كوفاين عذاب سببكم غا تمنى يا تيبامي هنا دمدو أننا دكولو بريكم أي سببكم غدا هداش وما قوم لوط منكم ببعيد لوط غفانو قوم غميهن كيس أي تيبامي هنا كبيرته واحدة كنونه تيبامي هنا إبامي هنا هلاو كربي غبس ورا رنگلان إنجي එහෙම වීම මිෆද කන්තත්තකුන් කුරීග උම්මතහුගේ මීහුන්නා දෙතරේගා කන්තත්ත වෙෆාවා ගොතුන් තියබෑ මිහුන් ඉබ්‍රන් හාසිල් කො තියබෑ මිහුන්ගේ උළුමා ගුළුන් ඉස්ලාහ් කො රඟලකො ඉබ්‍රන් හාසිල් කුරාෂේ ඒරුන් අල්ලාහුගේ කෝෆාය අදාබුන් තියබෑ මිහුන් සලාමෙබ්බේ ඒ ඉලාහුගේ රහමතුගේ ගෝච්ච තියබෑ මිහුන්නා වාසිල් වෙවිගෙන් දාන අද මිසූරතුගේ අදිවස් වරක්ගින ආයත බාකි බහුරි එහෙන්නමස් මිරේග දරුසකන්ඩ එලිෆාවා වගුතු හම විෆාවුමා එකීග මිහා හිසාබුන් කුරුකොල්ලානන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගුණ මෙන් එම්මන්නකී හියොබස් කබූල් කුරාබේකම ගාලබාෂ් ආමීන් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික් නෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක